Selamat siang. Ini kita lagi snoring di area Pilang Kenceng. Ini kita posisi di depan SMP Negeri 1 Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Di sini tempatnya truk 100 PS umplung yang mengalami putus blombong. Dari kemarin sore hingga sekarang. Jalan yang sebelahnya sampai ke sini. Harusnya tadi malam saya tangani, cuman ya kendala hujan. Ya dikipatnya munggur ya. Kayak wedi. Putus as roda dan blombongnya lepas. Copot bah. Copot. Larang bujot, telung bujot pas iki. Rong bujot, telung bujot pas. Dungrane ha? Bujul, Pak. Bujul. Iya, bujut. Bujul, bujutane iki. Tok. Ya kan Din, anu apa ganjile kan didoyongne kan pas kenceng. Nih, stekas. Oh, kepolan no. Nih, duduk Din. Palu Din. Tuh, palu nih. Ikelmu. Wes. Garden ben kono ae. Iya. Ya ganti pindah. Wah, Din kaget engko sedak ngono. Sirahmu aja nang eksersis. Nah, ngono ya aman.
yang punya truk Mbah Man mentek. Ora kanggo ngali ya, Din. Masa kecil kurang bahagia gelimpangan kok. Yang malah kok nyebrang neratan kayak Jawa. Gua nyebrang kali. Oh, nyebrang kali gue ya. Sapit, alip. Kira-kira toko kan ada sepeda. Pakai pakai kayak. Alip. Wah, anu toh. Alip no. Alip. Wong iki wong utol. Kon pas sepeda dipoplo. Wis blender-blendere si anu.
Pas-pasan. Kata-kata baik. Posisi di tengah jalan di area Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Pekerjaan hampir selesai, kurang lebih ya 20% lagi. Pemasangan roda selesai, pindah tempat. Oke. Wawes, Bapak, muai, Bang, muai,
gampang anu sakniki. Gampang umum. Iya, ngopo lek lho watu barang iki lho. Oh wes ah. Balik nih. Oke, akhirnya sudah selesai. Bah, awas. Oke.